turihanganye turakomeye nubwo bigoye nta muntu uzushingura uwiwe nubwo bamushinguye mu butaka ariko jewe mushinguye mu mutima kandi ndashima Imana ko navukanye n'intwari kuko wenda iyo ataje kuba intwari ari ikigwari muhambye mu nda ndagusezeye mwana ndagusezeye twari dukundana ariko isi niko imeze nubwo mbabaye mfite ibyiringiro nubwo mfite agahinda dufite urwibutso kuko abanyarwanda bazaba ngo niritari ryarakeye gusa mudufashe dusenge twese dusenga abanyamurenge kugira ngo Imana n'imfubyi asize zibona aho zireregwa nari mfite ubukwe bw'umwana naramubwiye kubera kujya abavandimwe mukundana cyane dukunda abasaza bacu kandi nabo baradukunda nubwo bashize twebwe abakobwa bari bake ariko barabivuze ndikanga cyane kuko nari maze ikintu nk'ic'ukwezi tekereza kuva mu bwana bwe kugeza ubu nyine nkama numva gusa binjemo nkabitekereza utuntu twose yakoraga umutima wanje ukikanga ariko namara ngakomesha bikarangira papa yareze abana ba Ruganza akaba yararangije papa amurerera abana nubwo papa ari ikimuga ariko aracarera murakoze cyane mbere turihanganisha imiryango yose ishamikiye kuri uyu mugabo ngo mwihangane turongera kwihanganisha ubwoko bwose ku bihe bigoye barimo gucamo cyangwa se turimo gucamo mukomere bizagira iherezo uyu turimo kunamira uyu munsi yitwaga Ruganza Nzayiramya Heman ababyeyi be ni Kanyabukunga Zarama Mikael na Nyirabaruta Marciana igihe yavutse ku minsi 25 y'ukwezi kwa gatanu mu 1985 muri Kongo mu Minembwe kuri Murizi amashuri yize amashuri y'abanza guhera mu mwaka w'1995 kugeza mu mwaka w'2001 ku ishuri Epe Mishashu amashuri yisumbuye yigiye kuri Institut Madegu asoreza kuri École Congolaise n'ishuri rya Ambassade ya Kongo mu Rwanda yize uburezi ariyo pedagogie générale kuva mu mwaka yavyize kuva mu mwaka wa 2001 kugeza mu mwaka w'2008 amashuri makuru ariyo kaminuza yayatangiye mu 2009 ayasoza mu 2013 yize santé publique uwo bashakanye yashakanye na Nyirangoga Jeannette ku minsi 12 y'ukwezi kwa karindwi mu 2014 abana babyaranye abana 5 ari kumwe muri bo yarababanjirije asize abana 4 abakobwa 3 n'umuhungu ubuzima bwa gikristo yahawe amasakaramentu yose umukristo wa Gatolika asabwa guhabwa ariyo aya akurikira
yahawe isakaramento rya batisimu, isakaramento rya karisitiya ya mbere, isakaramento ryo gukomezwa, isakaramento ryo gushingirwa. Yashingiwe ku minsi 12 y'ukwezi kwa karindwi mu 2014. Izo sakaramento zose yaziherewe muri paruwasi ya Fizi na Master Day Minembwe. Imirimo yakoze: Ruganza Nzayiramya Hema yabaye umwarimu kuri Institut Muriza no kuri Institut Kabingo ndetse no kuri Institut Madegu kugeza mu mwaka wa 2019 ubwo ingabo za FARDC zamuhigaga kumufata kugira ngo afungwe. Nibwo yahise areka imirimo yiwe bwite aja gukorera ubwoko kuva muri uwo mwaka, ariko kwigwanaho yabitangiye mu mwaka wa 17. Yarakomeje kwirwanaho kugeza ejo bundi bimwambuye ubuzima ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 azize ubwicanyi burimo gukorerwa abanyamurenge muri Kongo. Imirimo y'Imana: Ruganza Nzayiramya Hama yabaye makamu musimamizi cyangwa se mwarimu wungirije kuva mu mwaka w'2014. Mu myaka ye 39 yaranzwe no gukorana umurava imirimo ye yose imureba cyangwa se ashinzwe, kugeza ku murimo wo kwitangira ubwoko, kugeza hatakaje ubuzima agatanga ikiguzi cy'amaraso ye kugira ngo ababyeyi n'ubwoko bazagere igihe bazabone amahoro. Imirimo yakoze isanzwe: yatanze inka 2 ubwo yaragabye. Uko yitabye Imana: mu myaka 9 ishize Ruganza Nzayiramya Hama yitangiye ababyeyi n'ubwoko, aho yitangaga ibitero zagabwaga ku baturage ubudasiba, kugeza ubwo ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 yahitanwe n'ico gitero kimwambura ubuzima. Yitabye Imana afite imyaka 39 azize ubwicanyi burimo gukorerwa abanyamurenge. Imana imwakire mu bayo. Ndasaba ko twahaguruka tugafata umunota tukazirikana ico yazize, kuko kumwibukaho ntibituzahwema, ari ku mitima yacu. Murakoze, mukomeze kwihangana. Murakoze cyane ugiye kutugezaho umwirondoro. Ibirwi by'intwari ni byinshi cyane, ntago wabyandika kuri kariya gapapuro ngo uzabisoze, ni birebire cyane. Hanyuma rero reka dusabe umuryango wa byinshi wose bahaguruke duhagarare hano imbere, hanyuma badufotore ifoto y'urwibutso twihuse cyane. Abakwe bacu n'abishwa mwese mwoza nta kibazo.
Daniel nasoza araza kutubwira. Nusoza uradusinyara. Urakoze cyane. Hanyuma abarushe badashoboye guhagarara mwo kwiyicarira hagasigara abafite umwanya wo kuvuga. Rero turagerageza kwihuta natwe kuko itorero katolike ryabikoze. Abafata amagambo muragerageza guhina amagambo kuko intwari yacu ntago twoyivuga ngo tuyirangize bwo kwira bugaca. Reka dutangane na madamu Revera Amede mushiki wa nyakwigendera. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Turashima Imana kuba tugeze kuri uyu munsi Imana yiteguriye yonyine ubwayo. Imana ishimwe kuko kubwanje ntabwo nateganyaga kuko uyu munsi wobaho, ariko kubera Imana ari yituzi kandi ariyo yaturemye ituremera n'igihe, niyo mpamvu uyu munsi wabayeho. Imana ihabwe icubahiro. Mu by'ukuri biragoye kuvuga ngo Imana ishimwe, ariko ijambo ry'Imana riza rivuga ngo mu bibaho byose ngo tuzadushima, ngo byaba ibyiza cyangwa bibi ngo tugomba gushima Imana kuko Imana ariyo mugenga w'ibihe. Imana ihabwe icubahiro. Baje gushimira abantu ba hano bamaze kumva ibi bibaye, baraje baranyegera. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Singuma gushimira abantu cyane kuko babashimiye. Ikindi nshimira mu Imana, ndashimira Imana ko abanyabyinshi bemeye ko ikiriyo kibera iwanje. Ibyo ndabibashimiye kandi mbishima mu Imana. Imana ishimwe kuko hari ubwo bari kwanga kandi byari gushoboka, ariko ndashima Imana kuko bampaye agaciro. Imana ibahe umugisha. Rero muri uyu mwanya biragoye kandi cyane, ariko nta kundi. Imana niyo mugenga w'ibihe kuko iyo tuje kumenya imbere yacu twakagombye tumenye iminsi dusigaje twoza dukora n'umwete cyane kugira ngo tugire ico tugeraho, ariko kubera kuko Imana ari umugenga w'ibihe niyo yagenze bino bihe bikaba bitugezeho. Imana ishimwe. Ndashima Imana kuko je nari maze iminsi imitima iza yikanga, ariko nje nari maze igihe naravyakiriye kandi nari nzi ngo ndakomeye kuko nje nazaga namavuga ngo umunsi bazambwira ko Ruganza yarangije ngo sinzarira, namba bati n'ubundi ntabwo ariho, ariko barabivuze ndikanga cyane kuko nari maze ikintu nk'icukwezi tekereza kuva mu bwana bwe kugeza ubu nyine kama numva gusa binjemo nkabitekereza utuntu twose yakoraga, umutima wanje ukikanga, ariko namaranga komesha bikarangira, ariko n'urupfu rwariko rungendamo. Twafushije abantu benshi muri uriya mwuga, ni nkaho utaduhiriye kandi bawubamo. 9/6 mwasogokuru bavutse ari 4, hagiye abana 5 hagaruka umwe, kandi abo bose bapfuye nta numwe wasize. Bose abo 4 bapfuye nta numwe twashinguye. Rero niyo mpamvu mpangera aha kumva no komera kubera ko kuyuhi yashinguwe. Imana ihabwe icubahiro. Burya ntawo buri kintu ashima Imana, nubwo imitima yacu bibabaye, ariko hariho byinshi byo gushima Imana. Imana ishimwe. Barasubiriye yindi baye iboni benshi barimo sinobabara, ariko tumaze gufushamwo 3. Urumva umuryango umwe gufusha abantu 7 ni ibintu bigoye, ariko ntaco tuma tudashima Imana kubera ko
muri abo bose bapfuye umuntu wasize umuryango n'uyu wa none, abandi bose bazapfa nta n'urwibutso badusigiye. Ariko ndashima Imana ko Ruganza atifanye adusigiye abana. Imana ihabwa icubahiro. Muzukuri narababaye, ariko mari kubabara ntekereza abo bose ndavuga ngo se niki cyo utuma ndashima Imana iwe none hadusigiye igwibutso umuryango ukagumukabaho. Rero niyo mpamvu paya numva nkomeye kabashima Imana kuri ivyo Imana yakoze. Imana ihabwa icubahiro. Ikindi shima Imana nuko Ruganza bamushinguye. Abo bandi bose bane ntibashinguwe, batatu nibo bashinguwe nawe. Agashingurwa mu rugo, abavyeyi bakamusezera n'umudamu wakamusezera n'abavandimwe. Ico kintu ni ikintu gikomeye kinahenze muri iki gihe. Kuba Imana yarabikoze ihabwa icubahiro. Muzukuri byari bigoye kumva ko Ruganza yaguye ku musozi tabone tibamushingure, ariko kuba baramushinguye ico kintu tugishimyemo Imana. Imana ihabwa icubahiro. Ikindi ndashima Imana ko Imana yakomeje abavyeyi. Papa n'umuntu uza wihangana cyane kandi ukunda abana, keka ari mu bagabo b'Abanyamurenge bakunda abana be. Igihe yakoze impanuka twaramwiginze ngo agume mu Rwanda, sindondogora kungiye gusoza, arangize aravuga ngo tiyo kwicara mu Rwanda, ngo agume yinezeze, ngo areke kuja kurera abana ba Ruganza. Shimye Imana ko papa yareze abana ba Ruganza. Ruganza akaba yararangije papa amurerera abana. Nubwo papa ari ikimuga ariko aracarera, kuko yaratubwiye ngo tiyoguma hano Ruganza ntahaba, ngo abana ba Ruganza bazoza bava ku ishuri ngo babure uwo bikubitaho, ngo ariko aragiye ngo arera abana. Ico kintu nubwo papa ari kure ndakimushimiye. Hari abantu benshi bicaye no mu Rwanda, ariko iwe yaranze kandi agenda ari ikimuga, ariko aragenda arashika. None ico nshimye mu Imana nuko papa akomeye, kuko yahumurije abantu arababwira ngo ese ko murarira mwebwe mushinguye Ruganza, abandi tutarabashinguye, mugende umukomere kandi adusigiye abana. Muzukuri shimiye Imana. Naho ngize ngo mvuge Ruganza biraremereye kandi biragoye. Nari mfite ubukwe bw'umwana, naramubwiye kubera kujya abavandimwe mukundana cyane, dukunda abasaza bacu kandi nabo baradukunda nubwo bashize twebwe abakobwa bari bake. Nabamfa kuvuga gusa kubera kugira gusa ngo bariho tuvugana, ndabunga ngo Ruga ko ndashingira umwana. Arambira ngo nta kibazo, ngo sigira ikibazo, umwana wanje azakora ubukwe bwiza, ngo kandi bazamushakira inka. Kandi muzukuri namwe mutekereje iriya ruguru hasaba ikintu, kwari kugira gusa ngo ariho tuvugana mumenyesha amakuru. Ariko nyine nibihe niko ibihe biza bigenda, kubera ko turi abana b'abantu twebwe tureba hafi ibyo twibwira tukagira ngo niko bimeze, ariko Imana kuko ibiza imbere yacu niko iba yarabigenye. Nukuri nshimiye Imana ko ari uko byagenze. Sinovuga Ruganza ngo murangize, yavugaga amagambo make, kandi sinobeshera hano abantu bamuze abanyakarere, yagigwaga no guseka no kuvuga amagambo make, ariko y'ubwenge. Yari umunyabwenge, yari umuhanga, kandi yarazi guteza urugo rwiwe imbere. Ariko ntakundi turihanganye, turakomeye nubwo bigoye. Nta muntu uzushingura uwiwe nubwo bamushinguye mu butaka, ariko jewe mushinguye mu mutima.
kandi ndashima Imana ko navukanye n'intwari, kuko wenda iyo ataje kuba intwari ari ikigwari twakagombye kuba turi kumwe nawe hano, ariko Imana niko yabyemeye imvukana n'intwari. Imana ihabwa icubahiro, kandi akazi kiwe yagakoze neza mu gihe ciwe, kuko twumvaga amakuru yitwaye neza. Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Mu by'ukuri sinomuvuga ngo murangize, muhambye mu nda, ndagusezeye mwana wawe. Ndagusezeye, twari dukundana, ariko isi niko imeze. Nubwo mbabaye mfite ibyiringiro, nubwo mfite agahinda, dufite urwibutso, kuko abanyarwanda bazaba ngo n'iritari ryarakeye. Gusa mudufashe dusenge, twese dusenge abanyamurenge, kugira ngo Imana n'imfubyi asize zibone aho zireregwa. Niko gahinda gusa dufite. Ndamusezeye, yabanye na papa neza, yamubereye umwana, ntabwo yamubereye ikigwari, kandi ico papa yamubwiraga cyose yaragikoraga. Yari umwana wubaha kandi uca bugufi. Ndamusezeye, nta kindi nokora, mifujirije iruhuko ridashira. Ikindi nshimiye abantu bose baje kudufata mu mugongo, nshimiye abo kwa Muyomba baje. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Ntaco nobitura kandi ntaco twovuga, kuko iki gihe kiragoye kandi kirakomeye. Naho kugira ngo nkomeze mvuge ntaco novuga, kuko ndekeya. Rero amahoro y'Imana akomeza ganze, nifurije uruhuko ridashira. Amen. Ashimiye Imana yuko shimiye abanyazinshi baduteye iteka, bakaba batweretse ibirori za Ruganza. Hari igihe byabaga ariko ndibi hano, aho byari kuba twari kuhagera twese, ariko kuba babizanya twese twari twabibayemo. Imana ibaho umugisha. Ubundi abo ntakwibagirwa gushima, shimiye paruwase yacu. Ubu twari mugira, Imana izabaho umugisha, uko bagize neza, baje kumugirira neza umunsi mukuru we wa nyuma. Babaye ku munsi we wa mbere wo kuvuka, ku munsi wa mbere wo gushingirwa, kandi iyo minsi yose twagira umugisha tuyibamo. Rero kuba tugeze no kuri uyu munsi wa nyuma, tubishimiye Imana. Imana yo mu ijuru ishimwe. Mahoro nditworeka twugira, iyo umwe agiye azabyutsa ibintu byinshi, kandi ndabizi buri muntu wese w'icyaha afite igikomere. Ariko nubwo tuba twacitse intege cyangwa se tukababara cyane, twibagije yuko hari mu isi ari isi yo gutambuka, hari igihe tuzoja kuruhuka, aho tutazotondukana n'abavandimwe bacu. Twapfushe bene data benshi, abasaza bacu benshi, bari mu ifura yacu n'abarumuna biwe, ariko uyu nguyu umugisha yagize urenza ababo nuko yaje mu rugo bakamushingura. Icyo nacyo kiratuma tubanka bakomera, ariko zose ntacyo twakora, n'ubushake bw'Imana. Nukuri twareka gushima. Urinze yaravuze ngo miho zose dushime, ha mu bibazo dushime, ngo amahoro dushime. Twahora dushima gusa tunezerewe, n'igihe twabuze abavandimwe tukwiriye gushima. Bene data, tugeze mu bihe bikomeye. Umubyeyi asigaye yifuza kuyingumva. Umuntu wese wapfutse ari umubyeyi, akabyara akarera, kubona ntawe udafite agahinda mu mutima. Rero bene data, nukubabwira ngo twihangane twege twese. Isi yatugezeho, kandi niko kamaro k'isi, ni ukutubabaza. Ariko turabizi neza ko hari igihe tuzaja kuruhuka, tutagitandukana na bene data, tutagitandukana n'abana bacu n'inshuti zacu. Turabihanganije bene data mwe mwese mwicaye aha, abadutabaye, abanyamurenge ni beza. Imana izabaho umugisha. Kuva umunsi biba, nari kumwe n'abasengereza banje barampisha, turaza turashika mu rugo, ariko bagize neza no kumenyera amakuru
ku musozi nabyo ni ikibazo, ariko bashitse baraza tubana mu rugo n'abana bacu bo kurimuriza. Imana yo mu ijuru bamugisha. Nukuri Abanyamurenge turakundana cyane. Kuva uwo munsi ntabwo na nijoro barimo waje, ndimo kuva hano ngasanga baje. Ubwo ni urukundo tugira Abanyamurenge. Bene data Abanyamurenge yose yava akaja, ndababwira Imana y'ijuru bamugisha. Ubundi twihanganisha ababyeyi bacu iyo bari, ababyeyi bacu bahuye n'ibibazo byinshi. Iyi ntambara ije kuza baba baragize ibibazo bitandukanye, ariko turabihanganishije. Bihangane ni mu isi, iyi si ko turahita dutambuka. Ubundi shimiye ababyeyi bacu, ni ababyeyi bagira umutima mwiza cyane kandi bagira kwihangana kurenza. Jewe nzavuga ngo n'igituma tukicihangana ni ibintu ababyeyi bacu batwigishije. Ababyeyi bacu bazahihangana cyane kandi batwigisha kwihangana. Turababwiye ngo nibakomere, ni mu isi niko bimeze. Twihanganishije Mayiniyari, ihangane. Kuba rero Ruganza Imana yamwimuye ariko akadusigira abana, dushika tukababona, ni ukuri twabiha agaciro cyane. N'abagiye batabafite ntitwari tuzanze, ariko aba Imana kuba yadusigiye bari abana ihabwa icyubahiro. Kaba ihanganishije Manyana yacu, komerewe ihangane. Ntabwo ari we wenyine, niko isi yose imeze. Uko abana abantu bose barana uko bameze, ariko mwene data wihangane. Wihangane ariko bimeze. Hari igihe tubizashira, hari igihe bizashira tukibagirwa tukaruhuka. Kandi hano ku isi nta gihe tuzaruhuka, ariko tuzarukira mu ijuru. Niho hari amahoro adashira. N'ahangaha ni amahoro y'akanya gatoya, akandi kanya tukababara, ariko mu ijuru tuzaruhuka ubudashira. Wihangane kandi komere. Ndabashimiye bene data mwe mwese mw'icyaha, abadutabaye mwese, abakoze umuhango w'itorero, abaje kudufata mu mugongo. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Rero Ruganza nje twatandukanye ataravuka, ariko n'ubundi twagaza dushika iwacu kamusanga. Ruganza yarangwaga n'ibintu bibiri. Ruganza yaganzaga n'ibintu byo kwishima. Inzu ya Pamudogo niba kunzira nagaza nshika basanga Ruganza ahagaze hanze, agatangira agaseka ngo nibose kubona dada. Kandi bana bacu turakundana cyane. Nukuri shima Imana yuko Ruganza yabonye umwanya wo kwitunganya. Shima Imana yuko Ruganza yaje agashinga uruhande muzehe akamushingura akamuherekeza agaheba. Ruganza akaba ajyanye iruhande rw'abakuru biwe n'abahungu baho. Icyo kintu cyarankomeje cyane. Abaguye imisozi ni benshi, ariko kuba Ruganza yarajagaje iwacu akaba ajyanye iruhande rw'ikanisa ryiwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ruganza yakoze neza, yagaza yishima agaseka, akitonda akavuga makeya, ukagira ngo akaja kugusubiza agize umwanya, ariko ari ibintu byo gutekereza. Ntiyagaza ahubuka.